Maya pabingi po kay katamungan. Kaniting banala kapag masusyan. Iabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari Most Reverend Florentino G. Lavarias, Reverend Father Marcelino Miranda, pamilya ng Mr. at Mrs. Ernesto Go, at pamilya ng Juliana Sibal. Paraking kebaitan dari Arsobispo Emerito Pasiano Aniceto, Virginia de Leon Coral, Tori, Kathy, Lalaine at Yaumi. Paraking special a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Maricris Paldeng, Mercifel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Ani Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitwi, Rica D., Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Orquico, Fred Cabalya, Caroline Gimotea, Giancarlo de las Armas. Paraking malagwang kapadanan at kaligtasan dari Cecilia Quiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Ana Benitez, Eric David, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Josie Angeles, at ding sablang kapatadtang masakit. At paraking alanganggang kapainawan daring kapatadtamong mayang ubie, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Diosdado Manansala, Jose Gintu Sr., Danilo Canlas, Dr. Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Kathleen Baking, Samuel Perez, Kernel Alfredo Racuyang, Samson Palafox, Avelina, Luis Sanchez, Ernesto at Girly Atilan, June Guevara Gomez, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapa Karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners.
Kaya ka, mahus ko, O Diyos ko, uling pakibatan mo ko. Kaya kasanang pakiramdaman, ining kakong sasabihan. Ingatan mo ko, antimong pekamal keka, lalamong pakpak, ingat mo, makanyan sana. Andeng beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sanang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin, Kakaluguran, para karing sablang penandit at tinang kita mong mamatawad karing aliwa, o misinop kamwa karing puso tamo, mit mong kababantangin ning aduan ing kapatawaran ng Diyos, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ikang tutula karing sisising kaladwa at magpakumbabang espiritu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang miturong mamatawad kaming 70 ukdong tsapitu, karing mi kasalake kami, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang matulang mamatawad karing biyasang mamatawad manyaman king lubda, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy baming mayupaya, awsan mo kami, king kekang kasuyuan ban isunduing magligtas mong obra busal me. Kapilan man sana, nakipaimburisan ning kekang lugod. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Daniel. Tinok nang yang lalakad Azarias, libutad ning mapaling aldo at nganang menalangin. Alang-alang king kekang dangalan, emo kami lalakwan kabang panahon, at eme pupututan ning kasunduan mo kaya kami. Emo sapag kaymut ing lunos mo kaya kami. Tuparan mula sana ring pengako mo, yung pakamalan mong Abraham, Isaac at alasuyo mo, at kang Jacob ay pa, ning banal abalen mong Israel. Pengako mo karela, hindi nan mulang lahi, akasing dakalda ring batwin king banwa, o ning balas king pampang. Dapat ngeni o Ginoo, meging pekamalati kaming bansa keti king yato. Mabibiya kami ngeni king kamarinayan, uli daring kasalanan mi. Ala kaming ari, ala kaming propeta o mani muna. Ala na ngeni ing templo, nung kami babiyake kang ayin na durulukan, ayin sakripisyo, lamak o insenso. Alamang lugal apidinan ming ayin, ban makapanyawad kaming lunos keka. Dapat ngeni, lalapit kami keka, ngimit mong kapanisyan at kapakumbaban. Tanggapan mo kaya sana, ang yampang alaking daralan aayin na durulukan abaka, o tupa, o libo-libong pepatabang biserong tupa. Tanggapan mo sana, ing kapanisyan mi, bilang ayin sakripisyo keka, ban kanita makapaminto kami keka, king mabilog ming puso. Alang mabigo karetang manalig keka, inyaman ni Batngeni, tukyanda ka king mabilog ming puso, sambanda ka at purian. Maging maganakakasa at malunusan ke kami. Emo kami paburian mga pakarine. O Ginoo, iligtas mo kami king kapamilataning pamanyapat mong milagro, at kanita,
pasibayo yang miparangalan ing lagyo mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat. O Ginoo, ganakan mo ing lugod mong ekukupas, ulitan taya po. O Ginoo, ganakan mo ing lugod mong ekukupas. Ginoo, ituro mo la sa kako, ring kaya kang dalan. Ituro mo la kako, ring kaya kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kaya kang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Patitingapon, ika ing kakong panayan. O Ginoo, ganakan mo ing lugod mong ekukupas. O Ginoo, ganakan mo ing lugod mong ekukupas. Aketapang minuna, kaya kanang selita. Kalingwan mo na sa inggewa kong kasalanan at kainan inyang anak ko. Ulining wagas alugod mo at kaya panlob, emo sa kalingwan, O Ginoo. O Ginoo, ganakan mo ing lugod mong ekukupas. Mayap yung Ginoo at makatuliran, tuturune ing tunay dalan, karing makasalanan. Daralanan la ring makapagkumbabaking dalan ing katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. O Ginoo, ganakan ming lugod mong ekukupas. Talakad tapuban parangalaning maya pabalita. Ligayat kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligayat kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Sumisi kayo at paingulot karing kasalanan niyo, uling malapit ni ing kayaryaning banwa, ngana ning Ginoo. Ligayat kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligayat kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, linapit yay Pedro kang Jesus at kitang na, Ginoo, makatapilan kay patawaran ng kapatad kong may kasala. Makatapitong ulit, nga nang may kibat Jesus. Ali, makatapitong ulit, no te, 70 ukdong siya pito. Ulingin kayaryaning banwa kalupa na ning meto ngayari, ami balak manyingil king utang dake ringipos na. Mapilan la pa mo, ringayaws na, inyang detang de, ing metong karela, ang makiutang milyon asalaping pilak keya. Alaya nga pamayad king utang na. Inya, inutos na, ningari, king pisalire at pati na asawa na at dinganak na. At ing sablarang pibansyan, bayang makapamayad utang. Siniklod yung ipos, king harapan na ningari, at nga nang may kisabing mayap, di na nyo ko pa pong di takapanahon, at bayaranan da kayo king sablang utang ko. Meluno si ngari, inya, pepatawara na yung utang na, at pepabure na yung meko. Dapat kalwal na niting ipos, asalubong na yung metong karing kalupan ng ipos, ang makiutang 500 na salaping pilak kaya. Kinwel yun at saka ne se kalabatal. Nga nang sinabi, bayaran mo, yung utang mo kanako. Sini Claudia, ing kalupan ng ipos, king harapana, at nga nang may kisabing mayap, dinan mo kupang panawon, at bayaranan da ka. Dapot, eya may bisa, no nepe pasukol ne, hanggang eya makapamayad king utang na. Panakit da kaniti, ringaliwang ipos, may namdaman la. Inyamintala king ari at simbong da, kaya ing sablang milyari. Uli nita, pepayawos na ning ari ing ipos at nga nang sinabi, taong ngalang kwenta,
patawaran da ka, king kabilugan mong utang ka na, uli na ning may kisabi kang mayap. Sukat ka naman sanang mi kalunos, king kalupa mong ipos nung makananura kang linusan. Mi kalabkab ing muana ning ari at pepasukol ne ing ipos bayang magdusa hanggang eya makabayad king kabilugan na yalagang inutang na. Nga nang memupos, Jesus, king pamagsalita na. Makanyan mo naman ing dapta na kay kayo, ningib pa ko nga tsubanwa, nung ing balang metong kay kayo, ay abiyasang mamatawad manyaman king lubna, king kapatad na. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pabengi po kay kayo ng sabla. Kaya pabeli po, Amo. Amo ngatin ko po sanang buring ikumpisal kay kayo. Nga na po ka na ako, ning meto nga taong linapit. Kay ba't ning Santa Misa ko. Among patawaran niyo ko po, uling may kasala ko, nga na niting mangumpisal. Ko po kasi atanggap among naanggangeni, nga na. Naanggangeni, linoko na ako po, ning katiwala ko, nga na. At inya pong business ining tao, at mi patsyempo po, basiking kwento na kanako, linoko ne pa nakawana ne, niting katiwala na. And it so happened na kamag-anak ne pa. So itang tiwala, abinye na kaya at naking karagul. Simbong jamo po, ring kayabe ng magobra, nagagawayapin, na pa nakawana nakupin po. Iyang gewa ko po among, nga na po niting mangumpisal ka na ako, gewa ko po, ako po mismo, minimbestiga ko. At tuto, ato kalke po, nagagawayapin po. Panakawana na ako po. Pepayawos ke, at may nyawad ya puntawad ka na ako, among anak. Kumo po abutisipan namong, nagawa na ka na ako ita. Kasi at na ako king karagulatiwala kaya kay bat, kamagana ke pa. Nga na po. Ko po balo among, puta po nga isip ko yung gawa na kanako, bubukal ko daya kaya. May babalik ing sukalalub, apanamdaman ko ketang matsurang gawa na kanako, nga na niting mangumpisal. Tutupin po, na po, pansinan nyo, o ba't mo po tangatin yung matsurang gawa kay katamong metong nga tao, at naking kasakit kay katamong patawaran taya, itang tao. Ale? It's normal. Tao tamo. O ba't mo po tang ingmeto nga tao? At inyang agaw matsura kay katamo, bigkamaliya kay katamo, pena sakit na katamo. Neng kay ding dakal agewa ng mayap kalingwan tala. Itang pamagkamali ng misan mo, iyaing isentro tamo kaya. Na mabura ka nita ita, kalingwan tamo itang maya pa agawana. Kapatawaran, pamamatawad. Itiying mayayakit o may papasyagking kay katamong ebanghelyo ngene. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Ingkutang o bakit mo? O ba't saguliya mong sampitlan iti? O ba't saguliya mong sabyan pero at neking kasakit daptan o gawan? Naning sangkan? Tuto, masakit ing mamatawad at ban kanita makapamatawad ka, kailangan mo pinaman ing lauslob kapakumbaban. Ban kanita makapamatawad ka, king puso mo, kailangan mong akmulan ing kay kang ketasan. Kailangan mo rugong tanggapan at magparaya yung kay kang pilubluban, ban kanita makapamatawad ka mo, king meto nga tao. Sasabihan na ning Ginoo, king pamamasa tamo, nga na, mamatawad kayo. Nung makananong patawaran na kayo, nga na. Ban kanita po lakwas tayo nga kilala at akit at aranasan ng lugod na ning apong Ginoo kay katamo, ing pamamatawad na, at ing pangapatawad tamo, maulagapi naman po, na dapat itamo muna mananting tao, biya sa tamong mamatawad, at mamiyetawad, karing taong may kasala kay katamo. Ban kanita nga pong Ginoo, ipagkalub niya mo naman kay katamo, ing kapatawaran na. Nga na pong mengutang, Simon Pedro, king Ginoo, king kay katamong ebanghelyo, Ginoo, maestro, makatipilang ulit kay po bang dapat patawaran ing kapatad kong may kasala kanako? Nga ng Simon Pedro, kang Jesus, makapitong ulit po ba? Nga na. Naning pekibat na ning Ginoong Yesus kaya, ali, nga na. Pitong ulit, makapatong ulit. Nune, 70 okdong tsa 7, nga na.
77 times. Ang mga baldugan, agpang king sinabi na ning Ginoo, meging pakibat na ning Ginoo kang Simon Pedro, na ing kapatawaran, alayang kabilangan. So, buri nang sabihin, alayang kapupusan. Mo bibilangan, mo susukdan, potang mamatawad ka. Alang sukad, karas king pamamatawad. Alang sukad, karas king kapatawaran. Halimbawa, may kasalayang paulit-ulit kay king kapatad mo, dapat mo pala ing patawaran meng alangpat na. Ing pamamatawad, putang mamatawad, bibilangan. O kaya, magbasi ka mo king kayang kasalanan. No, nung palang may kasalayang tao, dapat mo ing patawaran me. Alang kabilangan, alang kayangganan. Pero tutupo, po saguli ing mamatawad. Po? Po saguli ing mamatawad. Bakit? Uling atin tamong isip, makagana ka at dating damong pusong manamdaman. Dating adwa sang kutle, sugrado nga tsula, nga kupin po kaya kayo, tao tamo. Balikan kaya mo po, ting pamupos king umilya ko, itang may umpisa la tao ka na ako, nga na, among, opo, tinggap ko na po na migkamali, itang katiwala ko, itang kamagana ko. Pero po, putang agaganak ako pa rin po, itang matsurang depat na kanako, bubukal ko mo po daya, ibabalik mo po, itang sakitalob, agewa na kanako nga na. Buri nang sabyan, pa po lawus king lubna, ing mamatawad ya. Maniwala ko po. Ban kanita maging lawus lub, tamong makapamatawad, king meto nga tao, kailangan pa mong mayulo, kailangan pa mong kumayap ing sugat, king puso mo, at king isip mo, ban kanita makapamatawad ka mo. Ditak-ditak, nepo. Itang mumuna, tumiman ka, ang kaking kalyan mo na mo, at ang agyo mo ng kalingwan, ing payit ning may labasan. Pagana ka, tapo sana susukaran o susukdan ing pamamatawad. Nung iti, agyo meng ibye, king meto nga tao, ibye meng laos, king puso mo. O ba't kasi sinabi na ning Ginong 77 times? Kasi po nabibilangan ng Diyos ing bilang daring kasalanan tamo. Talagad kaangan po. Manalangin tamo king mapaglunos tangib pa para king grasyang binata mong kailangan. Ban parati tamong makapamatawad karing aliwa. Karing balang kayaduanan ngayongan pong maniga po. Ginoo, ituro mo keng mamatawad. Ulitan niya po. Ginoo, ituro mo keng mamatawad. Para ka ring obispo at pari, parati at matulala sanang makasadya, king lagyuning Diyos, para king pamangailangan dang kapatawaran ding tao, karing karelang kasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mamatawad. Para ka ring talapamilatan daring bansa, at taguyod do saring bansa king pamamatawad do, king metong at payaparong ayareglo ring karelang makaintindi, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mamatawad. Para ka ring asugat ta kapanamdaman, aranasan da sana king ating migit atula, king pamamatawad, kesa king pamananggap kapatawaran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mamatawad. Para kaya katangang makatipon keti, mikasikan ng tasalub at kababan, bangawa king mumunang takbang, papunta king pamamatawad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mamatawad. Iabet alam mo naman po karing kay katamong panalangin dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, dari Most Reverend Florentino Lavarias, Reverendo Padre Marcelino Miranda, pamilya ng Mr. at Mrs. Ernesto Go, at pamilya ng Juliana Sibal. Para king anibersaryo na ning kebaitan dari Arsobispo Emerito Pasiano Aniceto, Virginia de Leon Coral, Ditori, Cathy, Lalaine at Yume. At para king espesyal intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercifel Arce,
Pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Annie Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Rica D., Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Fred Cabalya, Caroline Gimotea, at Giancarlo de las Armas. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Cecilia Quiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Ana Benitez, Eric David, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Josie Angeles, at ding sablang kapatid tang masakit. At para kingalananggang kapainawan na rin kapatid tamong mayanguna biye, lalong-lalo na Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Diosdado Manansala, Jose Gintu Senior, Danilo Canlas, Dr. Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Kathleen Baking, Samuel Perez, Colonel Alfredo Racuya, Samson Palafox, Avelina at Luis Sanchez, Ernesto at Gerly Atilan, at Ijun Guevara Gomez, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at deta ngala ng makaga nakapakarela, at makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kekatamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tawang miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kekatamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ituro mo king mamatawad. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ibabala mo, makina kami, maralasming ulit-ulitan. Patawaran mo kami, karingutang mi, antiing pamamatawad mi, karing mi kautang ke kami. Iting panalangin, maging metong yasanang katutuan, king aldoldoming pamibiyebye. Itingan po, aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Mipuri ka Ginong Diyos, ng meto sikluban, ulining kay kang kayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay bunga ng kabun at pipagalaning tao, para kay kami, magawang tinapay ng biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka Ginong Diyos, ng meto sikluban, ulining kay kang kayapan, ting gamiting alakay ang pangmikeka. Alakay ba't king ubas at pipagalaning tao, para kay kami, magawang inumana ng kaladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalagin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo, itang daon karing gamat mo. Kikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang, iting magligtas sa sakripisyong darawon mi, ipagdala na kesa ng kapatawaran banketa. Ngayon mititimawa kami king pamikasala,
parati sanang maging kalugod-lugod keka. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake kayo, At kaya ka antimorin. iyat na yoring puso yo, Makayat na no king Gino. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, king pamagmasusi mi kaniting kwaresma, kamalyan mi tutulid mo, at kaisipan mi yat na mo keka. Sasaupan mo kaming sumulong king kabanalan, at yampang meke kami ingkalam ning biye alanganga, kapamilatan ng Jesukristong ginume, ulinita. Kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingke kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banalyeng Gino. Diyos sa mayupaya. Mitmuyaying banwa ating yato king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapaladyeng daratang king lagyuning Gino. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanalo ipa, king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Baning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyining kalis karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Gino, kapamilataning kaya kang krus at pamanyubling mebye. Linigtas mo kami. Ika ing talapagligtas na ningyato. Inyangin ni gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, ni Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma, Jose Senior at Danilo, ay naus mong meko nakitiking yato. Antiningking binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepay nawan at manenayang subling mye, at ding sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at tinupad king malmung kaburian king kekaba ning banawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak.
King kapamilata ng Kristo kambena at kaya Ibang mayupayang tutuka gumning banala Espiritu Pupurian dakat parangalan Manggaman king alanangga Amen. 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 Ganipun, di mo nga anak nang inampun ng kaya katamong malugod at mapamatawad a Ginoo maus tamong inikeya karinga manong tiro na kaya katamo. Ibami at chupanwa misambaning lagyo mo datang ke kami ing kayarian mo mi pamintuaning loob mo keti king yato at king banwa mi pamintuaning loob mo ing kakanan mi King Aldo Aldo ibiemu ke kami King Aldo ngeni hati patawad mo ke kami ding salami ke eka anting pamamatawad ni karing mi kasala ke kami emu ke ipay sa ulking tukso nunay kabusking marok Ikabas mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati keng may kabus king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Niyoin kay katamong mapaglunos at mapamatawad ang Ginoo Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
O Ginoo, ninuing malyaring lungub-kilub ning templo mo. Ninuing karapat dapat manuknangan kingsyon, abanal mong bundok-bundukan. Ya itang taong alakang asabi, king kayang pamibiyebye, itang darapat king katuliran. Manalangin tamo. O iba ming malugod, pagdala na kesa ng kapatawaran, niting magligtas sa sakripisyong darawon me, ban mitimawa kami king kasalanan at parati keng maging kalugod-lugod keka. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Si Claude pa po. Ing oratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal na tao. Aduan mingini kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat me kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot me king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan me at palusukan mo ing masabal me king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila,
ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila, ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasahan ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, retang meya ngunabye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at pan makasahop kami karetang mangailangan at pakakalolo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon kayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na induning Diyos. Sana pisawiling aklis mi ke kaking kakulangan me, ngunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Panupayayo po, bukas po, alako, dimpong eganaganang pari, king kay katamong Vicariato, Virgen de los Remedios Vicariate, at Chukengan po, karin king San Jose, Malino, Mexico. Ulim pong Year of St. Joseph, di pa po ing nobena bukas, king San Jose Malino, ikaming eganaganang pari, king Vicariate, magmisa ke po karin. Pero, impong magmisang pari bukas, keni king parokya, itang 6:30 p.m., impong kaklasikong paring makadestino, king seminaryo, Father A. St. John, among E.J. Cruz. Nepo, dakal pong salamat. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, midaw ne, umen ako ngani king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.